Kikirwa okitinisa ndubi yakuta sports games kiri kintu ekikuru muno. Ita abakyali bato abakyazaara abaina abaana nkubasaba tulenge okukola abaana bano bafuna any form of sports or games bakule bali bantu abagenda omugaso gwehanga ya Uganda kwamba gambire emigaso ya sports ngambire kyokubanza kwimuke kisembo kyange ya kabiri kola exercise hapo muri rwanda gumbekebwe tukwetaga turuga hano tulite kuvugira Bunyoro hano honka oba Uganda tukwa Bunyoro tunyumbe tuongereyo ayiguru arulengo batugenda ayiguru Kampala tugenda Nairobi na Kenya na tugenda oba Rwanda. Discipline ekyo kikuru muno kimwe kikuleta ebizibu omubukama muno mwihanga lino kira abantu butaba n'engeso embi abukwati bakuliriza baito obolomizano tusobola kulema kukuliriza hakuba otakukuliriza tukujja kusobola omuzano ogwo nabake tumanya nti emizano nereeta discipline okukora hamwe ne teamwork kikuru muno.